Tekan. You can tekan. 3 kali. Iya. Dagang agak. Dagang lagi. Jualan. Tonan. Angkin kan. Makin. Ini gelap. Jiro rumah aja jiro makin rumah dagang ya. Tapi kalau dor kopi kamarnya itu kamarnya diketumbas Ibu kok ibu yang ngambil? Banyak sekali. ya hebat ini makanya Mbak Is mau beli kaman dia. Ambil aja. Iya, tar aja dulu. Simbolis. Andong jangan diambil. Andongnya mau ditanam nanti. Dan dijualin Andong, andongnya ditanam nanti. Dah. Bon tuh. Bon. Di mana? belakang video. Iya, tuh gitu. Tangkol yo itu. Itu jadi tuh. Nah, ini dia suruh nyangkul. Mana kau jadi? ini tuh pelanda Ini rat. More. Me time ya. Nah, ampun 3 kali aja. 3 kali, 3 time. Kali. Boleh kan panggil. Dah. Pang dalaman kon nah. It's like Kawas tinggidan. yeah, it's just symbolical. Yang aja kedua nih nanam Sudah itu. ikladi dumun pang nadi yo. Simbol ini ya. Just put it there. Oke. That's enough. Ikladi dumun niki kunyit pang ngejengit. Yeah. Yeah. Hold it together. Ngejengit together. This is symbol that we plant. Niki endong pang lendong. Pang lis yo ngelendong. Nadi. Buruk. Jauh mari mau. Cuci tangannya. Tutup, ambil lagi kado. Tutup ambil. Pakai cuci tangan. Ya, Cuci tangan ya. ya. Siram. Dah. Hati-hati. Awas. Kembali dah. Iya, boleh. Ini nanti. Duduk. Bat aja dulu. Bat nah. Ya. Bat. Bat. Ya, bikin tekan. And you need to ask her Apa yang dijual? what do you sell? What is ya? And this what you sell. Hmm. Now ask What her. what do you sell? I Orang chicken Chicken? lagi beli bawa What else? more. Ini niki pesanan dari. No, you give me money. That's right. Okay. Ya. It's supposed to be your money. Kurang yang pedagang. What else? What else? garlic Chili. onion chili What else? and I also have a coconut and palm tree no palm tree palm sugar What else? what is this Ini kita. what kita ampun guys apa Niki kurang. How much? Niki pestiangnya dados yang mas dagang nih. oh This is my money. Can I buy everything including you? Ya. Okay. Dari gombal. Yeah. I like it. Say to her. Okay. So this is my money.
can have everything, including you. Oh my god. Itu bahasa Bali. Kalangan apa gitu misalnya. What are you using? Sa Bali Orin. Oh, iya. Bahasa including you. Maksud untuk kelajak Gladi bersih tidak ada. nikahkan jadi ya gitu. Ask Melamar istilahnya. Literally I ask. propose in a gombal. So I want to marry you. Oh. But yes. Yes, Uangnya? yes. Oh ya, kasih uangnya. Give her the money. And you give the one. Ini di mana taruh? Ini You have so many money. Oh iya iya. Sing mani bila harus ning klati bi. Oh. Cô bilang cha cho ra churut. Kayaknya orang lagi. Coba dikit. Di batarnya bisa nama apa di mana? Di kursi itu tuh, di bawah. Di batarnya udah belah. Nak mulamak gitu. Nilong ike. Oh, Udah dong. nilong ike nama ni. Kerajaan, kan? Tetap ya. Ya. Pangkuala. Pangkuala oke. Aja dia bahasa Bali ni kan. Blakas. Oh, Blakas. Yeah, you can do it. You all. Kau sunau. Garlic. Ini ngajen bahasa Bali. Orin lah. Bawang. Ini mau memasuki Grihastra Ramadan. Tabiau. Tahu artinya berumah tangga. Inilah berumah tangga. Kunyit. Turmeric. Oh, itu kan? Yes. Cut. Deg gitu. Small. Small. Number one. Cini yang kecil. Small size. Small size. What's your Weh, so. the turmeric? Ya. 3 kali lah. Susah orang mau. Yes. Sini. Nanti dah. Salad.